The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. 2 Corinthians 5:21, but God loved so much, He gave His only begotten Son, to bear your sin and die in your place. He hath made Him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Ephesians 2:12-13, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been made near by the blood of Christ. Ephesians 2:19-22, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, in whom you also are being built together for a habitation of God in the Spirit. Galatians 4:6-7, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. 2 Corinthians 6:18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Before we start our Bible study, let us examine our conscience, examine our soul. Kung napamagit tayo mga salang na hibilin, kini kung dili nato isugid ngadto sa Dios nga Amahan, mahimo lamang babag, makabalda sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ng 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will. Aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo mag-andam ta. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat ni ining lain na sa mga adlaw. Nga kami imo pang gipabuhi, nagaginhawa pa kami o kaskil pang among panglawas, na pamikalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa among kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya, nga dili kami takos. Niini nga among Bible study through the YouTube, uban ni kami. O patinawi kami, o dugang kamatuoran sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagi lamang sa pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again sa atong pagtuon. Niini nga atong tunanan nga giduputan, tunanan nga giuluhan og the protocol plan of God. Okay. Now, atong ipadayon dumdumi nga kitang mga magtotoo are generally commanded not to fear. Okay? Besides ang pagkahadlok sala, usa kini sa mga listahan sa mga sala. It's a mental attitude sin. Believers, again, are generally commanded not to fear. Isaiah 41:10. Apanaay exception. Mo ni atong isgutan last time. There is one exception. The believer should be afraid of failing to enter the faithless life. Mao gini ang angay kadlukan sa magtotoo. Ang iyang pagkapakya sa pagsud ni ining maong matang sa kanang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan. The believer should be afraid of living a life of worry, anxiety, bitterness, jealousy, self-righteousness, pettiness, boredom, kanang pagkalaay, irritability, kinabuhi nga fall short of God's rest. So, ang magtotoo kinahanglan mahadlok missing the benefit of what God has provided sa iyang pulong. Pinagi sa mga saad, sa mga doktrina sa pulong sa Dios nga profitable only when the believer iya kining sagulan sa iyang pagtuo. And before he can believe promises, he must know them. Mao na nga gimanduan kita sa pulong sa Dios sa pagtuon, pagkat-on, tuo ug paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. But before we can know promises, he must learn them. But he cannot learn or claim promises without the filling of the Holy Spirit. Kung why pagpuno sa Espiritu Santo kaniya dili gihapon mo pos. Before you can claim promises, now I am addressing this to you, fellow believer. Before you can claim promises, you must first follow the divine instructions nga may kalabutan sa pagpapuno, pakigabitay uban sa Dios, fellowship with God. No, nang gamito na to ang rebound. If we confess or name our sins to God the Father, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown and forgotten sins, mga unrighteousness. 1 John 1:9. Kinahanglan kung buot kita nga makaangkon o maka-claim ni mga saad sa Dios. Kaya kung why, ako malikon, without the filling of the Holy Spirit, you cannot learn or claim promises. See? So the moment you receive eternal life, now this is atong mga bagong mga magtotoo. The moment you receive eternal life, pinagi siyang pagtuo kang Kristo, immediately, diha, ikaw mapunan sa Espiritu Santo o anakay pakigambitay sa Dios. O ang imong kaluwasan di na matangtang. You can never lose your salvation. Ang imong dayo na nga relasyon ngadto sa Dios dili na mausab. Galatians 3:26. Apan sa diha nga ikaw makasala, the moment you sin as a believer, you lose. What are you going to lose? You lose the feeling of the Spirit ug ang imong temporal nga pakigambitay sa Dios. Mawagtang, you see? Now, of course, God does not intend for you to remain in a state of sin. Dili siya buot. Continually out of fellowship. Dili siya buot. Busa,
sangkap siya o paagi to restore us, to restore the Holy Spirit's control, which renews your fellowship with God. So, mawagtang ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo sa diha or every time you sin. O ma-recover nimo kini by private confession of your sins ngadto sa Dios nga mahal. Of course, mapagkes man ta many times, but there is no failure too great for the grace of God. None. Kung ikaw mapakyas, ang imong buhaton igo man lang sa imong paghingalan, pag-admit, pag-acknowledge, a name, confess your sins, claim a promise, and live the faith rest life. Sabot? Now, ipipila ka mga bersikulo nga akong ikutlo halang sa imong natigom na nga mga punto sa doktrina. Diyan sa 1 Peter 5:7, popular nga bersikulo, casting all your anxiety or care upon Him because He cares for you. Diha usab sa Salmo 37, 4 nga to sa 5, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. Now, ang Hebreano nga pulong for delight, okay? Ang Hebreanong pulong sa delight diya sa Salmo 37, 4 to 5, nagkahulugan kini to be occupied with. Okay? Mo kanay buto sabot. Kay kung mahigugma kag usa ka tao very much, you think about that person constantly, hasta? You are commanded to be occupied with the Lord in the same way. Ang mga panalangin accrue from concentration on Jesus Christ. Ang pulong trust, pagsalig, ining maong passage, literally, nakahulugan o keep trusting. But how do you keep trusting Him under pressure? Saan man? Kung gipiit ka. So you tell the Father, I'm in a wretched situation, Father. I'm in a real jam. Nasayod ko sa prinsipyo sa 1 Peter 5:7. So, Ginoo niya, I'm committing my problem to you. I am trusting you. Nagasalig ako kanimo. Kini ang imong suliran. This is your problem, Father. You take it. You work it out. The battle is yours. Kinsa may nagsulti nini, the battle is the Lord's. Si David, sa nagatubang siyang Gulayat, the battle is the Lord's. Kini maong prinsipyo hagod, gikan sa mga ba ni David sa iyang sa samtang siya nagatubang ni Goliath. Nana sa 1 Samuel 17:47. Sa diha nga ikaw magtotoo ni Ginoong Kristo, moatubang o inunta overwhelming odds. When you suffer anxiety, ihatag ka na nga to sa Diyos, ilamba. Mao gani kanubot pasabot, ilamba. Cast your cares on God. This is no longer your fight. Dili na. Di na imuha na. The Lord wants you to watch Him fight. Kadungog ka. Panindi siya. Unsa iyang buhaton, sama na itong buhat ni Moises sa iyang pagpanguho sa mga piniling mga katauhan, mga Hudiyo. Watch the deliverance of the Lord. Dili ni atong away, iyahan ni. Now, tingali, musuhay kas pagsulbad sa imong suliran, sa imong kaugalingon ba? You may try to solve your own problem. Unya mo yung I just thought of something, Lord. Give back that problem, Lord. Ako ragon, iuli ragon na. So,
mo apply ka your own human solution, apan everything falls apart. So you become even more miserable, and finally mo resolve to hand your problem back to God. Mayong kaamahan. Now I remember that only 1 Peter 5:7 will help me. Now, andam na po ko to claim it. I am casting all my cares on you. All my anxieties, all my problems, mga kabalaka, aniya amahan, take them all. Then, mo relax ka tingali for a few minutes, na mubati kag inner peace. But suddenly, abot na po si mong una of another solution. Oh Lord, give it back. So, you spend your time passing problems back and forth. Balik-balik. While sometimes you remain frustrated and unhappy. So, ang Diyos faithfully cares for you through it all. Apan ang rest diha, sa faith rest, will not be yours unless you entrust your problems to Him. Imong kanang itugyan ng tanan ng mga suliran imo ngadto kaniya. Leave them with Him and move on with the assurance that ang imong kinabuhi is in His capable hands. Excuse me. Mao kini ang mga characteristics sa kanang kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. Mao na ang faithless life. Anang Hebrehanon 4:10 ngadto sa 11 kanayon kini. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works, as God did from his. Let us therefore be diligent, meaning eager, to enter that rest, lest anyone fall through, following the same example of disobedience, unbelief. Now, kinigong kanang faith rest life is a continuous habitual faith nga kanunay kinigitawag og perseverance or patience na sa Roma 12:12. Now, ang pasensya na atong isgutan din does not imply nga lingkod na lang kadihan, do nothing. No. Patience, as described sa balang kasulatan, nagkahulugan kini to be steadfast in believing God's word. Magmaligon ka sa pagbarog niini. To exercise a tenacious faith that continues even when trouble persists. To cling sa mga saad sa Diyos even though you have hit a dead end. Sabtag yun na. Mao na ang una. Ikaduha, ang faith rest is the absence of works. Why mga binuhatan diha? O kiniwa magpasabot nga you quit your job and become a bum? No. It means that you let God do your fighting for you. Atagi yung chance ang Diyos to do the fighting for you. You let God. You cease trying to solve your own problems apart from God's resources. Pagtiner o pagbaton o hayahay nga pangunahuna, relax mental attitude, a peace of mind, taliwa sa everything that's happening around you. When every detail bahin sa creation was provided, the Creator rested. Numdum ka. Not because He was tired, but because His work was completed. Naman na Genesis 2, versikulo 2. Umao, nga as a memorial sa
sangkap nga grasya, may deklarar ang Dios og rest. You see? Originating from the foundation of the world, Hebrews 4:3, kining maong kapahulayan, mapadayon nimo kini hangtod. God has already worked out all problems, and karon nagatanyag siya mga solusyon for every dilemma. Nagasaad siya. Rest to those who claim sa iyang mga saad, pinagi sa ilang pagtuo. You see? Kita nimo ang pagtuo yun mo, Yahweh nining tanan. The one who provided these promises is immutable and true. Dili na siya mausab. Ug busa siya matinumanon gayon to keep His word. He keeps His word. Lamentations 3:21-24. Tungod kay siya omnipotente pod, labaw makagagahom, He is able to perform everything He has promised. Roma 4:21. Now, ang mechanics, mag-usab-usab. He will either deliver you out of the problem or sustain you through the problem, that you may be able to endure it. 1 Corinthians 10:13. Now, ang ikatulong nga inunta kinaiya niining faith rest technique, mao ang pagampo. Every time you use a promise like 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him because He cares for you, ikaw naga-function. You are exercising faith rest. And that promise is claimed by prayer. Hebrews 4:16 says, "Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in time of need." Now, ugma antong isugutan kining unsaon nimo pag gamit nining faith rest. Ayaw sipyat sa pag subay, pag sunod niini. Ayaw sipyata gyud kay manindot labias pagkamayungdanon kini mga punto nga atong gi tuki bahin niini. Of course, may kalabutan gyapon kini sa atong uluhan nga the protocol plan of God. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat niining grasya. Uban ni kami sa among paggamit niini sa mga darong pangidabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Labihan kanindot nini imong mga saad. Nga buot na mo nga sundon ang matag detalye niini. Aron kami magmadinaugon gayud sama sa pagkabot sa Ginoong Jesucristo sa iyang pag-adto sa krus ug siya nagmadinaugon. Salamat niining tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.